87.6 Geto FM. Ukaja gutuika thirikari kaunti kure mogwita ngugi urebwirite kurita no ithirwe antu bachoka ndebene kairi lakini mutaratara juri o mbere mano monkabo kuthuranwe saini cia gwitikiria kaunti u ithirwa kuma kire antu ba kaunti u na kure antu bothuranirie saini batongeretwe muteteri kioto kio mtu witagwa David Karani bothurania saini na Chiang'ana onto chira go 10% na bothurania saini Chiang'ana nkurukie saini ngiriegana 10% ya ringi kura na ringi kura ba Meru county ni ngirima kenda kwa uyu cha kurukiria na ichi saini wichi kito mwanka kwa president na chia stamp ni receive na nyaga bana kawira mwangaza ntuku na gitahate na ugawe ikeja gutuika ni utugatura ira ruri ka batuchokende bene kairi wa gukua gisiasa akue wa gutetha tethe lakini baraba gatetha nabo batigwa baite ngugi kwirumbo ruringa gwana aregembe runa twarara nkurumanio mwendo kwa na igete na ikwire na no baringa rumba rwa siasa baka nkurumanio manya ire ukinyangana nambi ule kwendo kwa na gete na ikwire na ndenyo gavana na ugere nonto nkurumanie nonto ugo kalikire nethirwe bachoke nkurumanio ne kulingerwa kura kaire mwendo kwa gete aikwire na kinya senate no ntubejere kwariria muno ja gutuika koti ekugita manto jau njuri ncheke ejane kanya njuri ncheke gere kugwathania MCA na governor assembly ire itagwa senate ne ariria manto jau muno yauga koti je kana nde ambiritie gukurukira ngugire bwirite kwithirwa kiritagwa ne county assembly na senate nuntu impeachment ibwirite kuthirirwa county assembly yari ikio kurukega ikwa senate ngona ndi koti ge kurigiria bagitate baita ngugire yao na bauga na ndike nuntu bogitumikiu bamimeneria muno gwe lakini bachoka bauga na ndi au ikinyetie Meru county nete kinyoro kweli kwa ya kinyare ubomba kuendekithia igite atia thirikari iwe county ithirwe antu ba Meru county bachoke ndebene kairi na kanya kau kale ono ntu president na bwirite kuthikiria ntere chionde achoke athithie kamete ikubwirite kuthithwa kamete iwite thikiria ntere chionde igwa thina iririo itiumba kuthira endekithie kiri president agite atia athirie thirikari iwe county endekithie kiri president athirie no president ikimanto jau kiri mbunge senate nenyo mbunge senate igite atia ikurukia itikaniria nabu thirikari iwe thirwe tuchoke ndebene kairi kurebo bakuga nyango gimwe cha thirikari county Meru ni bwirite kunenkanirwa kirembio ni bwirite kunenkanirwa kiri thirikari nene jora Nairobi area Nairobi metropolitan lakini niyo inenkanirwa ate ngugi inenkanirwa thirikari county kiri thirikari nene eke yongwa kwa unante kuona je kaboneria gavana kawira mwangaza na nenkaniria ngugi kiri thirikari nene lakini bubo guchoka ndebene netikiritie na itwariretie kairi ndabera ni ndiona kiri impeachment motion ira chonde bathithia ni o week buru ige ukoje bure ni nkuona bo manto jara maingi buteri tuinya ja bora bali bo impeachment ira etere senate ya ijeri Kalivari 2 na Kalivari 3 boibu kuona bure ukuje bobo buru barara bagitite bure na muntu menya akendo gwita na kathiuruka agachokuja akeja no kuje ja bure ikuonania ikethirwa kwina thinere antu angi tibo makosa othithetie buru kwina mangi kwina jangi lakini ni ono ntu ibanenkeri tu leu iseria MCA bakona no bametumire kuthiria kirabo taraithina yao kinye kethirwa tu lewe tanenkanirie renkugeu impeachment te kuthiria nkuchanio kana kurega kuiganwa impeachment ire gavana athithia makosa ire bwirite otumirwa ku mulito obicine nonto akuthithia makosa ukaandika mutweri umunenkaira kibanga na tuba lakini utumwira nora utemengo ng'ombe ugo kugitate ugutwira kana mburi nukuona lakini no withire muntu ura no anore kibanga kira na gutemera ng'ombe kana gutemera mburi lakini ugo munenkerete ge gutujaira ndithia yaku na ndi ni ukajotegera buibu
umabura bura kwina thina gatigati ka MCA na gavana na kwina kurega kwiganua gatigati kao kwaga ngwataniro ekurita ngugi gatigati kao akekire kirogo abunge bare kumure muno batambaru batiriku ntabunge barabaingi kire kari tu na 3 mabunge na baseneta na inyam ba science bare kumuno lakini round batiku muno yes na kwonge naku bagutagera siasa cia 2027 bakona bakeja bakatumira kurega kwiganua kukureo gatigati ka MCA na governor no balingire governor ubaga mu impeach nontu ba mu impeach atetekeirwa kuromba kura kaire kwa uwa kuma kiuthine gia 2027 na ko bobo tegera nkuchanie na ritho ria 2027 no kuona ande ongani interview bio ndene othine ere kuona ere ari ku ire aria MCA kethura bate kuiganua governor bakona nande nontu tute kuiganua governor na gwe tutonenkeria gwita governor ana kwe vyombo tonenkeria bya gwita governor gitene kato bitumire kinyethero tutena itumi biria tubwirite gutumira nabyo kuna nde bageria kuthorania okujo kona okujo bura buteno rito ukona buteno rito na president nywe no akinyere mwaka uga atia kinyabo bakunoga nande president na kumenya thina itwe nacio manto ijairi ete atongeria bau abere bathirie manto jau bena jo gwatuika ati umba kuba gwatithania bajathiria athirie thirikari county na tucoke ukeja kwithirwa gwi constituency kuigwa thaa ihite ng'aniri mubunge wao egita rira sheria eje rira bumba ochokia mubunge ndebene bukaigwa butenganirira miaka 2 na nande kaitete kuthira nontu bathuri ntariki 9 cia mweri jwe 8 ya thira nande mubunge akugunda ogochokwa ndebene ka kairi kukinya constituency ira bukaigwa butenganiri mubunge wenu nio buchoke buthuranie saini bumuchokie ndebene tukithura gavana na MCA kinya mubunge tuthurire ariku kinya mubunge tuthurire aura kimbo thoro bunganiri no enu aizuru etena thina na karegete okeriku lakini bukaigwa wenu ate butenganiri no tuchokerwe ringe uthuranie ni saini kenda tumba kuthithia kura nkuma kuri tuthura na mo tuthura MCA tuthura kinya na mo abunge na nange tuthura kinya gavana muntu uri ugatigara uginya seneta bukaigwa butegete buri inywe no mubunge twachokende na kairi tukathura kairi kuma kuri kethro twathurire ri menya no twithirwe atwetere ndebene twaga ujukia ira tubiire bya kuguru kumwe tware mo gwikira una ndi no tucoke ndebene kairi tugacwakira tugya kuguru ku na kuku kungi ura bikomba gwikirwa na wite abyo bwega ndi thoro ibiraere bya kuguru kumwe bite gwikirika muntu etabyo no tucoke ndebene tukagitate tuga collect tukamenya ikiri kukina thina tukamenya ina thina iri ngwa huyo thina iri aja ngwa huyo thina iri hange ngwa huyo na bara bange tukathura na boto ithiro tuberite batu ntu twabuikia kethro na assembly untu to kuthuro ri gavana tutikuthithagia recruitment ya KDF te aru ituguchuja ethro ko kwenda kuroha muno kwanza sababu njorwe uchiandwa ciro babu ndie ni kwa KDF etere ni recruitment ya KDF yari tugeta inya na unya bwenda tuja gukuinira former MCA wetu former MCA atesi bakojukie tukako kitabura nuntu ko murui kana ethro we atonge kana former MP kana former governor bonde kethro ura tukona no murui unyomwera ete kwambio kwa KDF nuntu gako waste talent assembly ubwirite kwithirwo gita iranto ba county ya Meru ngugi egethirwo uri gavana kana uri executive ubwirite kwithirwo gita iranto ba county ngugi kethirwo uri MP ubwirite kwithirwo gita iranto ba constituency ya kungugi kethirwo uri senator women rep winde anto ba county ikeja kwithirwo gona ndi ndo kurwa gutumira talent iwe kuwenu endo abwei ndie kwa njeshi na talent iwe icho tuwitia tuwe ogutogota Al-Shabaab Boni Forest wathiria na talent ireku wande koletwa ongero maiga jara jeshi bagitahata beka uga promote kwa nonto kwa wendoi you is a misapplication of talent iwe wirite kwa apply is doing the right thing at the wrong place and at the wrong time. Omuntu no KDF wega Ghetto FM